जानी न जानी पाप करे को क्षमा देहो प्रभु भूल करे को जानी न जानी पाप करे को क्षमा देहो प्रभु भूल करे को शरणम परशु हरि को शरणम परशु हरि को कृष्ण कन्हैया को वीर हरैया को कृष्ण कन्हैया को शीर हरैया को मिली जुली गाओ आरती हरि को मिली जुली गाओ आरती हरि को हर रोग हरो हर कष्ट हरो हर दुख दारिद्र्यं सवारणं नमामि भवानी मोने नमामि जय जय हर हर शंकर प्रभु कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे यो एउटा ठुलै काम सके गर्नै पर्यो हो त सकिएको अब प्रदक्षिणा पदे पदे जातो दैत्यवदरधाय देवानां पालनाय च तस्मै देवाय सत्याय सगुणाय महात्मने व्याप्त व्याप्त स्वरूपाय ऋषिकापतये नमः बोक्नै पर्ने रहेछ किन यत्रो मान्छेले आमा बोक्न खोज्छ उसकी मम्मीलाई राइट मटेरियल दिनुपर्छ ल पुष्पले हातमा अब आउँदैन नि त्यहाँबाट एकछिन आरती सेक्ने बेला भएको छैन तल राखेर यसो हात धुनु अनि फुल लिनु र पुष्पाञ्जली गर्नुपर्छ भयो अब अघि घुम्नु भयो त हो नम्भो दगणादिसेवितं कवितजम्भो फलचारुवक्षं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सकृतिमण्डलमाद्यवर्ति नारायण सरसिजा सरसन्निविष्ट केयूरवान्मकरकुण्डलवान् किरीटी हारि हिरण्मय बपोदित शङ्ख चक्र देवी कृपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो किलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्खवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दाप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं सशङ्खचक्रं शकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेरुक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजौ आत्मा त्वं गिरिजामते सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा देविषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संसार प्रदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरौ यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं सम्बोधवारार्दनम् कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परार्धं
विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्दे श्रीमहादेव शम्भो इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुवाणि ध्रुवजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मे तु सुखाय नित्यम् अकालमा मृत्युवरणगरेका युकूलमा जो जति सङ्खसेका पाउन् सबैले श्री वैकुण्ठ धाम भन्दै गरौँ श्री हरिमा प्रणाम भन्दै गरौँ श्री भागवतमा प्रणाम।